Kanau pang lai thing tlang khwa lo ping lo sei de ni le khan har satakan ka lo sei de na thing tlang khwa o ni le khan e lo nu fola sikul trin khon mo ma hai set khum hai chol khum bai hai dam an chong taka chong chun har satakan kan lo khasa le khain chuk ding ni ve he how to official dan la kai ding ti in kan sa hai chun an mi hil tok tok kan ke ni khum cha tum ru takan an lo ma ya chu zar chun heng chen thak thi kana re khum ama chung heng ko thak ning khum kan ring no re le na ko le nek tai e chin lai kan thing tlang ko sei le ni le khan nek tai khum an sui mak e ti la ke korom mong tho thom na thalon ek ning ngel kan sibil karo pa pa kan lem chu an lo har sa de ko le in khom pi nau kon khom pi fe din kan si ma chuta ka chun khom pi kan fe din kha ka khom ma lam khatile andar pe na lastik to lo nei ta ma khom chu ana tin sim drop drop ka thu le la sim de ta kan ni le kan ma khom chu chu andar pe lastik to nei tin kinam thong ai ti o kan tia chu ma kan tho lai chun istri in kibarn kan no ta fail dinga kan sim lai apan sakpan bat ai la jama pek no ka tu le tun kan kir pha ta hola chong to ka lo kan na amirok te khom tumru ta kan heng har sa ta ka min la khom le kha hai nu chuk tum pe khom update pe ya private bible school ka zuluta sutaka sak tong khom su tok su english school mu in dik tak sak tong kon mu tun isun nu pui sanga chung khom hai be thek panga le nga te pa hin na bai ti kha sak tong in dik tak tu in pang sun ding ne 5,000 people public meeting 5 paratha and 2 feast of Jesus khilai